U Srbiji se svake godine zabeleži na stotine požara izazvanih paljenjem strnjike. Samo u 2018. godini paljen je poljoprivredni otpad na površini većoj od 500 hektara. Paljenje strnjike nanosi veliku štetu i ugrožava živote, zbog čega je zakonom strogo zabranjeno. Požar se lako otme kontroli, uništavajući okolne useve, šume, biljni i životinjski svet. Mnoge vrste koje stradaju, poput divljači i retkih ptica, su i zakonom zaštićene. Ispuštanjem velike količine ugljen-dioksida, koje je posledica požara, povećavaš efekat gasova staklene bašte. Time utičeš na nepovoljnije klimatske uslove i povećavanje snage i učestalosti poplava i suša. Paljenjem biljnog otpada uništavaš sav život u zemlji neophodan za rast biljnih kultura i nanosiš dugoročnu ekološku štetu zemljištu i životnoj sredini. Umesto zabranjenog i štetnog paljenja, nauči kako da tretiraš biljni otpad, da ga ponovo upotrebiš u svojoj proizvodnji ili pretvoriš u energiju. Budi odgovoran i savestan prema svojoj porodici, imovini i zemlji. Ne pali strnjiku. Ne zagađuj životnu sredinu. Ne rizikuj živote i imovinu.